Recite braćo, kakva je voda danas? Šalim se pa, nije čuda, nije. Niste kliknuli na video čudi. Ljudba, danas radimo Guess Her Age Challenge. Znaš, to sad trend, nešto ljudi snimaju, ja evo sad, tek ja sad vidio, majke. Pa ljudi, znači, hoćemo početi. Mogli bismo, a možda i nećemo. Samo da kažem prije videa, mislim, počeo je video već, ali pozdrav za Matijasa, on mi je tražio pozdrav na Discordu, rekao sam, hajde, može, pozdraviti da jete. Hajde vidimo, koliko ti ima. Back from the dead. Motherfucking drop. The countdown has just begun. Are you ready? Let's go. Now we're back from the dead. We're back from the dead. Hell yeah. We're back from the dead. Are you ready? Let's go. Back from the dead. We're back from the dead. Hell yeah. We're back from the dead.
ovo je bio neki kratki